боби аввал 16 тона ба унвони сарсухан. ман субҳи рӯзе ба дунё омадам ки хуршед нур надошт. беламро бардоштам ва ба маъдан рафтам ва 16 тона зуғоли дараҷаи 9 бор задам. раиси резаам гуфт: ҳо мошалло, хушам омад. ту 16 тона бор мезанӣ ва ба ҷояш он чӣ дорӣ? ин аст ки як рӯз пиртарӣ ва то гулу дар қарз фурӯ рафтатар. оҳо, пётри кабир, даври рӯҳи мо хат бикаш, ки мо рӯҳамонро ба амбори компанӣ супурдаем. вақте мебинед дорам меоям, беҳтар аст канор биравед. хелеҳо ин корро накарданд ва мурданд. ман як муштам оҳан аст, он якеш фуллот. агар мушти рост ба шумо нагирад, таъсир нарасонад, мушти чапам мегирад. баъзеҳо мӯътақиданд ки одам аз хок халқ шуда. аммо марди фақири девонае ҳам ҳаст, ки аз узла гӯшт ва хун дуруст шуда, аз узлаи хун ва пӯсту устухон ва аз мағзе заиф ва пуште қавӣ. ту 16 тон бор мезанӣ ва он чӣ ба ҷояш дорӣ? ин ки як рӯз пиртарӣ ва то гулу дар қарз фурӯ рафтатар. оҳо, пётри муқаддас, моро ба марг махон. мо наметавонем биёем. мо рӯҳамонро ба амбори компанӣ супурдаем. шеър аз Марле Теравис, овоз аз Эндре Фурд. ба нақл аз саҳифаи 33 дурсохти Capitol Records, амрико. бо ташаккур аз Батии Таваккулӣ, ки гуфтори ин саҳифаро бароям берунавис кард. боби дуввум. пешдаромад. тарҳи нахустини он чӣ дар ин дафтар хоҳед дид, гузорише буд, ки ба шӯрои ҳадафи фарҳанги Эрон дода шуд ва он ҳам дар 2 маҷлис аз ҷасолати мутааddиди он шӯро. чаҳоршанбеи 8 озари 1340 ва чаҳоршанбеи 2 1340 маҷмӯаи гузоришҳои аъзои он шӯро дар баҳмани 1340 аз тарафи Вазорати фарҳанг мунташир шуд, аммо ҷои ин гузориш дар он саҳвот, ки на лаёқаташро дошт ва на имконашро. ҳанӯз мавқеи он нарасидааст, ки яке аз давоири Вазорати фарҳанг битавонад чунин гузоришеро расман мунташир кунад, гарчи мавқеи он расида буд, ки аъзои муҳтарами он шӯро таҳаммули шунидаашро биёваранд. ночор ин гузориш мунташир нашуда монд ва нусхаҳои мошиншудаи он ба дасти ин дӯст ва он бузургвор расид, ки хонданд ва зеру рӯш карданд ва ба пиростанаш ёдовариҳо намуданд. аз ҷумлаи ин дӯстон яке доктор Маҳмуди Ҳуман буд, ки сахт ташвиқам кард ва ба дидани асаре дар осори Эрнест Юнгари олмонӣ бо номи «Убур аз хат», ки баҳсе аст дар нигализм, чаро ки ба қавли ӯ мо ҳарду дар ҳудуде як матлабро дида будем, аммо ба 2 чашм ва як матлабро гуфта будем, аммо ба 2 забон, ва ба ман ки забони олмонӣ намедонистам, даст ба домони худи ӯ шудам ва 3 моҳи тамом, ҳафтаи қариб 2 рӯз ва рӯзе ҳудудан 3 соат аз ҳузураш файзҳо бурдам ва баҳраҳо бардоштам ва чунин шуд, ки китоби «Убур аз хат» ба гуфтугӯи ӯ ва таҳрири ман тарҷума шуд. дар ҳамин гирӯдор буд, ки китоби моҳ номи маҷалла роҳ афтод ва ин ҳам дар авоили соли 1341. ин маҷалла фасли аввали «Убур аз хат» ва сусли сеяки аввали ғарбзадагӣ ва ҳамин сусли аввал китоби моҳро мутаваққиф намуд ва оқибат кораш ба он ҷо кашид, ки ҳастаи мағзи ғарбзадагиро биандозад ва маҷаллаи кайҳони моҳ бишавад, ки худ як шумора бештар давом накард. матни ғарбзадагиро ман дар меҳрмоҳи 1341 мустақилан дар 1000 нусха мунташир кардам ва инак ҳамон матн бо афзоишҳо ва коҳишҳое ва бо таҷдиди назаре дар аҳком ва қазоватҳо. ин ҷо бояд бигӯям, ки ман ин таъбири ғарбзадагиро аз фармоишоти сарвари дигарам
حضرت احمد فرید گرفتم که یکی از شرکت کنندگان در آن شورای هدف فرهنگ بود و اگر در آن مجلس ها داد و ستد هم شد، یکی میان من و او بود که خود به همین عنوان حرف و سخنهای دیگر دارد و بسیار هم شنیدنی، و من امیدوار بودم که جسارت این قلم او را سر حرف بیاورد. اکنون این متن چاپ دوم چیزی شده است اندکی مفصلتر از اولی که یک بار در آخرهای سال 1342 نوشتمش و آن هم برای چاپ دومی در نسخه های فراوان و به قطع جیبی کیسگی که زیر چاپ متوقف شد و ناشرش گمگاه جاوید نیز ورشکسته گردید که روی من سیاه بود. اما مگر می شود ناامید شد. این بود که بار دیگر در فروردین 1343 آن را از نو نوشتم و فرستادم به فرنگ به مقصد اینکه به دست جوانان دانشجوی مقیم آن دیار چاپ و منتشر بشود که نشد و مالی بعد به خیرش صاحبش گفتگی بر این دوباره برگشت که میبینید و آن هم با همه آرایش و پیرایش ها که انجام شده. میبخشید که حوصله از نو نوشتنش نیست و اگر چنین میکردم اکنون کار دیگر پیش رویتان بود. اما در این مدت چند بار در تهران و یک بار در کالیفرنیا چاپی عکسی همان متن اول مخفیانه و به صلاح دیدی مرحومی نویسنده منتشر شد و چی پولهای گزافی که بندگان خدا در خرید آن صرف کردند و سر سانسور در ناخنک سلامت بود که حق نشر اثر را از صاحبش میگیرد و عملاً به دیگران میدهد که دل دارند و بازاریابند و فقط از سفره گسترده بوی مشک میشنوند. به این ترتیب بود که بر سر این باطل ها بیشتر هو زدند تا حرف و بیشتر اسم سر زبان افتاد تا که حق بر کرسی بنشیند و اما کم و بیش منقدان که از نوشته هایشان پندها گرفتم و نقطه های درست نقطشان را رعایت کردم چنان دیر از خواب بیدار شدند که به بیداری این دفتر باورم شد که این صفحات مشوش برخلاف انتظار نویسنده‌اش لیاقت این را داشته است که هنوز پس از 6-7 سال قابل بحث باشد. من خود گمان میکردم که تنها بحث از مسئله روزی است و دست بالا 1-2 سال بعد مرده، اما میبینید که درد همچنان در وجودش هست و بیماری دایره سرایت خود را روز به روز می افزاید. این است که با همه حکمها و قضاوتها و برداشتهای شتاب زده که دارد باز به انتشارش رضایت دادم و می بخشید اگر پس از گذر از این همه ویرایش قلم هنوز هم گستاخ است و همچنان امیدوارم که حفظ کنیدش از نابودسازی خناسان روزگار که یاران شیاطینند. ادامه دارد.